nibaza yuko mu gusoza iyi saison itaha nibaza yuko nkuko twavuganye na perezida no gutangurira kubaka ekipe mu mwaka utaha dutanguriye muri uyu kugira dushobore kugira icyo twubakiye dufise base kugira dushobore gukomeza mu mwaka utaha. Nibaza yuko ikindi gikomeye nuko turiko tukora ibishoboka byose turabe yuko malgré turiko turubaka tworonka n'igikombe tukaronka ni na courage yo kubaka cyane dufise aho duhera. Umutoza wa Rayon Sport Haringingo Francis Mbaya yatangaje amagambo menshi akomeye cyane nyuma yuko avuzweho ibintu byinshi cyane nyuma yo kunganya umukino na Rutsiro FC. Ni umukino wari ukomeye cyane, ni umukino wavugishije abantu benshi, ariko Haringingo yavuze ko nta mpungenge afite kuko ngo ikipe ye igihatanira ibikombe byose birimo shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Ibi byose ngo ashobora kuzabitwara. Ese Rayon Sport izabasha kugera ku ntego zayo mu by'ukuri? Abakinnyi bavunitse se bazagaruka ryari? Muri iyi video rero urasangamo ubusobanuro bwose bw'ibyo ngibyo, ko umukino wagenze, ibitekerezo by'umutoza, wahazaza h'ikipe n'ibindi byinshi. Wowe kanda subscribe kugira ngo udacikanwa, ubundi gusobanura iby'umutoza binafashe nk'umwiyemezi kugeza ubu ngubu. Ibi ni ibitekerezo byanjye, ariko ubundi mu gihe shampiyona igeze ahakomeye, aho buri mukino uba ari nk'intambara yo gupfa no gukira, abafana ba Rayon Sport bari bategereje byinshi ku mukino wabahuje na Rutsiro. Cyakora ibyabereye ku kibuga byasize benshi bibaza niba koko iyi kipe ishobora kugera ku ntego yiyemeje. Hari ku cyumweru mu mukino wa shampiyona w'umunsi wa 27 wa Rwanda Premier League, Rayon Sport byarangiye inganyije na ekipe ya Rutsiro. Igisubizo kitanyuza abafana cyane cyane kuko babigaragaje. Muri iki gihe buri tsinzi yose bifite agaciro gakomeye mu rugamba rw'igikombe. Uyu mukino kandi ni wari woroshye nk'uko bamwe babyibwiraga. Rutsiro yinjiye mu kibuga ifite umugambi umwe rukumbi: kwirinda gutsindwa. Bakinnye bugarira cyane, bafunga inzira zose ziganisha ku izamu. Ibintu byatumye abakinnyi ba Rayon Sport babura uko binjira mu rubuga rw'amahina ngo babone uburyo bufatika bwo gutsinda. Umutoza wa Rayon Sport Haringingo Francis ntiyahisha ukuri. Yavuze ko umukino wamugoye cyane cyane ngo mu gice cya mbere aho babonye amahirwe menshi ariko bakayapfusha ubusa. Iyo mipira iyiza kubyazwa umusaruro ishobora kuba yahinduye amateka y'umukino. Mu magambo ye Haringingo yagize ati: iyo ukina n'ikipe yugarira cyane bisaba kuba wihuse kandi uhamye imbere y'izamu. Twe twagize amahirwe ariko mu by'ukuri ko yapfushije ubusa niko yabyaje umusaruro. Mu gice cya kabiri ibintu byarushijeho gukomera. Rutsiro yatangiye kugerageza gusatira gake gake, ariko Rayon Sport nayo igerageza kongera imbaraga, ariko igitego gikomeza kubura nkaho hari ikintu kitagaragara cyabuzaga igitego kujyamo. Ikindi kandi cyagaragaye ni ikibazo cy'abakinnyi batabashije kugaragara. Amazina akomeye cyane arimo nka Kwizera Olivier, Youssou Diagne, Rushema Chris ntibari bahari kubera ibibazo by'imvune. Ni mu gihe Abedi Bigirimana we akiri mu nzira yo gukira.